Kanami pite tuni ni simsom lenga June 2026 Monday jingkalang pungadona kunin County District ni Mokongria Leilon by Pay Elmundu Huchu NSNM Hola JDFK Group Ho Kithuin Afanga Ukeng ni Ho Ho Hosakula Kuna Hosumchu Gala Kunin Thalle Bom Kithuin Patso Pisetchu Anakapuvin Bom Ho Akap Nawa Kunchun Elmundu Homi Ho Chu Bom Halin Rong Anasep Uvin Ni Phabe Pichu Akitong Uvin Hi Ahin Pathen Nungsin Zalin Vivi ho aha panzi uvin hosungjang analutsa puvin Leilon vai phei ho ki blun ahin e ho Vivi ho mi thom ki sokha in aki sokha ho hi aha serious le jingwin ama ho hi phai infala Regional Institute of Medical Science RIMS apuivin ama ho chu ginen mang vai phei akum som legit Lunglenda vai phei akum som ni le Pawgolal kumsom legate ahivin. Amaho rimsa zendinga security forces on. Pai hospital rimsa anpuizi uvin. Milong okeng me hoti. Esan meilhe hoti ekipinovin. Pai sunga rims compound chu boina nasota nahi. Rimsta KUKI asoka kore huji mayam changda huji. Changhan bada mayam police wa ke hoina. Central Army sina thattana changande kia sopa amazu pusan gare amazu putharai gari ani ni mi ya ba male asoka male ki ngata ne moi ma bai me yamna sang bada khoi kem tong ngam kia sopa ne asoka pusan gare samde gari jai mu puthara kadore ani mi pusan gare Ani pusan gare matu tu yawe kari kena mana rims tala yang bala isi kada yang sabal amusu puthora kadore som gari deisu kada yang sabatra Mana maka ka edo ga som dala yang bala isi kami ache matuk kari kakhala se hala se mana maka kapod mana ko jo hala tha kha se tu puthare tu mayam rimsta KUKI laying mayam lae mayam rimsta KUKI yam lae laying ba isa mayam lae mayam KUKI kalo KUKI hasan na ko iran sa ka mo ke sa mi lam ke Rimsta KUKI mayam layang bapure mayam KUKI mayam layang bapure rimsta asopa nupa singgi matu su changgare huji casualty da mabai arang basepa mayam sangi state force su mayam lay mabai mayam jana sangalai su udro mabai mayam
Đi tàu 100 cái gì đó. Cây nó thích tông được vậy chứ. Hàng có quỷ. They are not about no, we have evidence, sir. Okay. But no. Citra. Smoke bomb ka pa hore. Ren sosa lo ji pura landunga pangkhak hoi re. Hari bamba phom ba sida. Indian Army ra. Lailun bai phai de ngasi yu phoki ba khut phura ba ki thong ka chok tuna leiri ba KUKI militant sing kore hai ba ki wa pham da hujo ji ma phom sida pen ra ba miam ra khongjang chang silak pada tang khai na ba tear gas amachung smoke bomb ka pa gi sakam oduni uri ba si chung ma ba andai la yang chang da security force na asok pa sing ta thong ra ba hona ba da smoke bomb stun grenade ka pa gi sakam ni Pan bây giờ thì hậu khí vẫn nuôi khá là nhiều mang tới su thôi kì naga misam taruki matup các là ba chang jenim smoke ta porak ma tam da su miam na miam ka security force ka kan momong da khut thong na kiba mong na bagi thok lai khi bani
Citra. Tuni ni simsom lenga June 2026 ni kho hi Kaunpi district Phaizang Murder Cemetery a Tachapa Zangam hang singchu William Nakin kineibe ma hin hechi thu hi tuni hungsu pai kitchu hin hi KUKI yo chapa lampi sabai lampi bina ahin na le chisan it hela menga masangan cholokka chapa jam phugam ham sin duni na nam 50 basana na long le chisan na deong ni pinawi sam ka sen na pa bulen kiken sadarin chibas ko hausa do Seita lengin Lusok kaya na sa pen solot tusok okay no hai lampi sabai lampi bina mulam sa thalin sana bet ready ba bugi ba lampi bina mulam sa sana bet satu kosong lusok mitya lusok betok hitia akiphin nawa hin yasanten ki ha thopi le jengwin imagi meira a president nu tiet sujata enjong security forces ho ko machun kukite hin ki ho hi 650 square kilometer a hi etivin ahin akesu khateng ole ipidinga hilanga hi jendinga security force on nen po jiwham tin security force duty po ho ko machun ana sein ama to se hi chamkhat ga ngayo hitive आ रहा है इनोसेंट लोग हैं इसी में कुछ जो आपका लोग का तरीका मत यूज करो हम लोग एक इमोशनल कारण से आ रहा हूँ सर क्योंकि वो लोग तो कहते रहते हैं 60 किलो स्क्वायर मील में क्यों तो स्क्वायर मील तो आ रहा है ना वो लोग इंसान को इस तरह का मरवा दे सकता है क्या सर आपके कारण होता है तो आप बताओ आपके फैमिली के कारण होता है तो आप भी इस तरह का आवाज तो उठाएगा ना मरवा लो कोई बात नहीं वो बिस्वन से मरवा लो अच्छा बात है हाथ तोड़कर पाँव तोड़कर अलग ये चीज तो नहीं होगा ये अनजस्टिस है तो पीस खाकर खिलाता है वो लोग कितना आदमी तो अभी तो बीमार हो गया ना उसको पति तो खिलाता है अरे सर ये बहुत गलत है जो सरकार कर रहा है हम लोग सही सच बोला बता रहे हैं नहीं बोलता है यूनिफॉर्म में तो हम लोग को कुछ लेना देना है आपसे ऑर्डर के कारण तो आ रहा है आप एक यूनिफॉर्म का सर्विस में रह रहा है पर आप भी आवाज तो सुनना चाहिए यूनिफॉर्म होने के कारण नहीं हम तो इंसान है ना जो एक ह्यूमैनिटी के कारण तो छोड़ दिया है जो बोल रहे तो हम लोग छोड़ दिया है पूरा फ्रीज हो रहा है ना या तो इस तरह का मरवाए तो एक बिस्कुट ने मरवा दिया अच्छा अच्छी बात है ठीक है इस तरह का तोड़ तोड़ के मरवाना ये कौन सा इंसान का ये चीज है आप बताओ सर वो जल्दी निकाल दो ये निकालूंगा प्लीज वो बात कीजिए हमारे स्टेशन का उसको तो थोड़ा आप लोग को मैंने सुना आप लोग को बड़ा परमिशन ले लो ना भाई ama jeng se helowin manipura okyang ni haw melong songko student body ki loi khom na alien pen ansama assembly affairs secretary tp dining zong press of maya an haulimin aman asain achun indian security forces in itidana kuki thingloi ho chu transport abol lai ta a ven bit na pi ham tin government chunga thudo na ananein ama sei jong hi chomcha ga ngai kin hi tiwe ngasi June 15, 2026 Chaurak na pung 11:40 50 AM aswai sida KUKI militants mi hum purai rims da
Mui purak ko se Indian paramilitary, Indian security, yaurga Indian army yaurga pura KUKI militants, India ki security yaurga mui de Indian security na purak ko se kri maram no hai base apoi ki and some ki side ki one of the big question government of the Manipur, government of India has puri government na question tamlingi kamay na mui militants mi ohum Senapati district makada kampok pi da mui kapnaraga sokpa mi ohum pura hui hazik and some all naga student association Manipur hui and some akui team laga visit away mi ani de kana serious away mi ohum ne purak pase asi casualty de le asi purak pase kamay na India ki security yaurga mui na guard tower kamay na militants mui terrorist ibu kamay na rim sida purak puno hai se hui and some side ki on behalf of naga community behalf of Manipur people the question tawning hai kari gino si purak pase hai se masi ki pokom se atum matab da pame we need answer from the government of Manipur, from the government of India kari gino mui militants mi ohum se mui masad kapnar ka sokpada kari gino akhui security Indian security ne yaurga mui de guard taurga mui de secure taurga rim se purak se kari gino hai ki question tawe akhui hazik visit tawre manung na change mui se hazik se India ke security sing atu atuan dengan security ng guard taur le asi se kari gino what is the reason behind there must be certain reason behind this kari gino ba KUKI militants mi home sibu sokda mui na guard taur ga kamay na rims da in the capital of Manipur heart of the capital rims bungo kamay na pusin mo no hai bise masi se we want answer from the government of Manipur we want answer from the government of India and from the concerned department thank you Hiti Regional Institute of Medical Science nga security force hole mipi boina pet chun security force on naga na mai khat hin man do win rimsa ko na chun hin kai do win ipi ga bol ham adam lo ho chu aga thagut ham tiwang I macha koi man asai be tapon ahin ama chan hi igela hele ipi ga bol ga mo nga chu yo adam lo ho mi thum ko ma chu ane ke sela no ham ti he do thai khop ser khat chu hi ki ne hi ki boina hi zan nanggein jong ana thip hi la in ukeng ne ho songko milong ho le esan ho chun security ho chu ana chowin phat so ta pi chu ana boina lai win hi Yes, from a corner of yes, Yala. From my name. Ôi, gari thata phang cái gì karo lắm thế? Gari hello, đi pudra. Thấy tha, càng khát thấy tha, anh nông thấy hồ có liếng có bằng mà, thấy xem say bằng mà, con em say bằng này, cái gì thâu, cái gì lại gan mà thấy cắt thâu nữa, giờ thấy anh nông ta. Lôi thế
patanum ha sang Hitia mi piho ki phinje hin Manipur Chief Minister Khemchand injong alona ji hetlo ma hitantin jingle ki sokha ho chenghi state chum gampama ki zendinga ki podo ding hitai tin aki phin hole press ko machun ana seizin hi hayengse puthokrani hebani lai bang ngamaroi akhoi state da ngamaroi aduna hayeng puthokrani hebani adu puthokra hebse akhoi yeng batare rimsi hayeng di siamna representative unaru da thajaba pirakhiba hariba kuki me huma si mafam sidagi hontu agani haibadu madu kadai phawba thabo pakhalakpage habdu akhoi na amuk yengminaba mathau tare security pasna ki base camp amagumna maching yamlaba Central Forces, State Forces ki garing atane masida lairib OPD da ki hauraga hariba gate haitare machigi thopam masi phawada base camp amagumna yamna chicken na soiba yade makhoi ja soingam ya honba yade hadar lenga ki market instruction pirak pana maram oraga madi makhoi tawkham tokpa amoina duty tawri I know Zilay Jari from the Regional Institute of Medical Sciences Rimski. I bana layang sang mafam adutani. Ngasi si kutona bada shopane haiba KUKI gimyo ahum. Regional Institute of Medical Sciences Rimsida porak laga security partner singna army singna porak aga layang bahu kibana maram oraga naga ama dimite singi sentiment sida kitan akai ba lakna maram oraga haiba furb ani sigi macing yamla ba yellow furki myo cha kaya na haiba mafam sida thomjala aga myo singa si nomi kamna shopane aduna makhoi militant si ma karamna hari mafam sida porak ibana aduga mamang thata hantak recent naga gi myo taruk minung chiletna hidu international law gi mayok ta cold blooded ta matu kaktana hat khibagi thodo ama inong leiring chara sida singba thodo ama ta thakhiba matung sida KUKI gi hariba nomi kamna shopane haiba myo ahum si puraga na layang chathrak pasida pian da kholaw golona nanga sai si ayuk pung tram mathoi makhaya da hauraga myo singse thomjana bo honara ki mafam sa layang ba yaro hadana dubo hongeloi singa duga security personnel singa mukna ba thopadagi yamna chauna tarana ba du thoki ti aga skaptuna tangkhana bo hona ki asi numida waram hariba naga amadi mitei gi representative khara rims ki director ga unarure mafam asida yamna sensitive oi ba amadi mayang sentiment jingbiraga hariba na layang gi thaba chatha biginu haiba approach sama tawkhre madugi matungda amuk director gi market gi su kari tawgada haiba du khanar ga haiba wafam phongdor kha matungda hojikse hariba naga amadi mitei gi representative singke manipur chief minister ga unarum matamda ma hariba myang gi sentiment je khangna thabak tawbiu haidana makhoi gi market gi representative singi market gi phongdor khar matungda chief minister gi market gi phongdor khre hariba wafam ti karino haima tamda mafam asida rimsta hariba KUKI gi myo ahum ase critical situation oi bai tare maduna maram oraga makoi ahum asi layeng bada khudong charoi da phibam masu lakle aduna myang gi sentiment su yenglaga punamak si loina sukchela matungda hayemak hai tare hariba mafam asida lairiba KUKI gi nomai kamna bada chokpa myo ahum asi atop state ta natrana sapkada mafamda yelif tawraga natrana makoigi bairotani khangde upay ma tawraga hariba myo ahum asi puthoaga layeng na ba thabak chathrena aduna myamna achauba gi lairamiba kano tangka gasi pathabiro aduna masigi irang asi thokna ba makhata na honaraga habi thajaba pirakre haiba yamna development amadi la ai haitare aduga panba yarbi social media da Sarda Hills ki site ki na haiba kangpopi ki site ki na haiba KUKI gi maikai dagi wafang khara thamai madudi haiba rinsta KUKI hom layeng ma tamda humanity ground khangdana mita yamni naga singna achigumba makhoi layeng ba yaro haidana irang harok basi humanity ground khangdabani haidana yamna humanity ground khangbagi mong da haire haitare Hichithuzi hin KUKI CSO skiloi khomna phabemin press statement hen neivin leilon vai phi khu kiblu na chunga sangta in demna hen neivin hi tuni thilsuwa chief minister pan akiso kho ho gampama ke zending hi tawi tia se ingai tole tumusangje majong chu kukite koitabang ana asa ki sokha infala ki jena hung ki poho phata a ki ve swiding hi koitabang ki boina sim omle government in ki mai tu pi ding hi tia ana phondo sa chu hitan Tunia hitia bodo ding thu ki hi BJP government hi thangkip tabanga akalar hel lele a dinmun ki che nei lo hi na aphachenin a hi loina aina thamjani si koi secretary of home su lady KUKI zo community layeng balak pa infan dalak pa khunimak सरकार ने दायित्व लोगनी मखोई लापता करी गुम्बा मत थोलो है न सरकार ना दायित्व लोगन ने सही हाइजरी KUKI zo lamkai ho hin agel theule CM Khemchand chalo nahi sangta dem thei khat chu a hung hi doin aji chu hospital jong hi Regional Institute of Medical Science RIMS a hin hi hospital hi center in state na community zo se ki jen dinga akoi hi in hitabang ho ji a hi community khanin aman thei loading a hi le aimi ho chen na gama RIMS tabang khat salo koilo hota itia center koma hi KUKI zo mipi representative dinga isen do ho
MLS ho hin a phut diu dol ta chu ahin tu ge hin PR bol naw zong akim pon athiamang in sungmi te agwil naw zong akim khamong mong tapon KUKI zo te MLS ho hi hoilanga umu hitam ti hi lungthu ake apatna mipi ki holim na chu hong hi jingtan ahin tu ge hin mipin la thingnoi hat na akuna ki thlengdo representative hi ji win ima seingam jong om tapon hi ji hin medical lang highway transport imazo silang hin mipin ha satna ato jingin adam mo ho di hi migen thei thim hi le adam ding khat jong chu kizen na ding umlowa ahing di khat jong chu thijenga umjong inam sungwa atamtan dammo veisina kizen na theiding hospital phata khat igam sungwa omlo hi ho mong tan ilam thla na hobla tu gein phat sia boina itu jingwin ikisiam tu hi laivin Kaungpi district lang di hu esante kisay na banga ngakula umto abang zeng tawin namkhan khuding le namkhan to dam na ding hi mipi lunggel thaya umzo se gel zo sin aho dan apoi mo dan hi gel khomlo ho tai ti hi ilung thimuwa gel jing pumin tunia dingin hechan hi sa uhdin hechan hin chaita hi tibe